Reka tubifurize ibihe byiza mwebwe mudutega amatwi mukadukurikira abari mu gihugu cy'u Burundi mu bice bitandukanye. Reka dusuhuze abaherereye mu bice bya za Kayanza, mu bice bya komine Bukirasazi, mu bice bitandukanye bya Ngozi, mu bice bitandukanye bya Gitega ndetse n'ahandi hose hatandukanye, yaba hano za Kirundo, Cibitoke n'ahandi hose Nyanza Rake, turebe n'ibindi bice bigiye bitandukanye ho ku bitaka bw'igihugu cy'u Burundi. Tubasuhuze kandi tubahe ikaze kandi tubatere yambo nyamuneka. Turi mu gitondo cya tariki 17 ukwezi kwa Munyonyo umwaka wa 2025. Reka tubane rero namwe inshuti bavandimwe, by'umwihariko aho muherereye hose, yaba abari mu gihugu cy'u Burundi, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari ahandi hose hagiye hatandukanye, mubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda kugira ngo dukomeze tubane mu bihe bitandukanye. Amakuru yacu rero bidatinze turahera mu gihugu cy'u Burundi, niho tubanza kwibanda kugira ngo tubabwire ngo haba hazindutse iki nyuma yuko son excellence cyangwa se perezida Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye ari mu ruzinduko mu gihugu cya Kongo, akaba ari Kinshasa. Amakuru aravuga yuko uyu munsi aribwo ashobora kuza gutaha, nubwo bwose ubutegetsi abo yabusigiye nabo bivugwa yuko batari kuvuga rumwe. Ni perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiye kugira ngo ahaguruke ave hariya ku kibuga cy'indege cyitiriwe Michael International Ndadaye, ikibuga cy'indege cy'Ibujumbura. Yari yabanje kugenda ahindura itegeko rishyiraho umugaba mukuru w'ingabo, ndetse biravugwa yuko yari yaramaze kugenda afata sentare cyangwa se yari yaramaze kugenda afata inteko nshingamategeko abariyo aha ububasha bwo kuba mu by'ukuri butagomba kuba bamubaza impamvu akuyeho cyangwa se ashyizeho umugaba mukuru w'ingabo, kubera yuko itegeko nshinga ry'iki gihugu cy'u Burundi ryemerera perezida Evariste Ndayishimiye kuba yashyiraho umwe mu bagize cyangwa se mu bagaba bakuru b'igisirikare atiriwe abaza inteko nshingamategeko. Ibyo rero nibyo yakoreye umugabo bita Prime Niyongabo, umugabo wenyine rukumbi ufite ipeti rya generali mu gisirikare cy'u Burundi. Ubu rero biravugwa yuko perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri yamaze kugenda mu by'ukuri afata ububasha abuhereza abandi basirikare bagwa mu ntege uyu Prime Niyongabo. Ubu Prime Niyongabo mwibanga rikomeye cyane, ntago ari we uri kuyobora cyangwa se uri gutanga amabwiriza ya nyuma ku gisirikare cy'u Burundi. Ubu rero iki gihugu cy'u Burundi biravugwa yuko nanone muri CNDD FDD bitoroshye cyane, nyuma yuko perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda yohereza amabuye y'agaciro mu bice bitandukanye. By'umwihariko ngira ngo nahoze mbona bimwe mu bitangazamakuru bigaragaza yuko igihugu cy'u Burundi kimaze kubona hafi miliyari zigera kuri 6 z'amadolari, miliyoni 6 z'amadolari muri ubu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro, cyane cyane ko no ku munsi w'ejo habayeho igikorwa cyo kohereza andi mabuye mu bihugu bitandukanye. Ibi rero bikagaragaza yuko hari amakuru y'abakomeje kugenda bashinza Nyenicubahiro cyangwa se umukuru w'igihugu cy'u Burundi yuko ngaya mabuye cyangwa se ubu butare yaba ari we ugiye kuba yabukoresha cyangwa se yabasha kuba atabugeza ku banyagihugu nk'uko bisanzwe. Ibi rero byahise bigaragaza yuko hari umwiryano ukomeye muri CNDD FDD, nyuma yuko harimo haranitegurwa amatora ya perezida wa Repubulika umwaka utaha. Bakahita bavuga yuko mu by'ukuri uyu Evariste Ndayishimiye ari umwe mu bantu batagomba kongera guhabwa icyizere cyo kuba akiyayobora iki gihugu kibanyi ari cyo gihugu cy'u Burundi. Ni perezida Evariste Ndayishimiye we ugaragaza yuko abaturage b'igihugu cy'u Burundi ari abaturage bishimye, ari abaturage mu by'ukuri. We anagaragaza yuko igihugu cy'u Burundi ari paradizo ya Afurika, cyane ko yanagaragaje yuko mu by'ukuri ngari muri Edeni. Ndetse ariko icyo twakemeza neza nuko source du Nil cyangwa se isoko ya Nile mu by'ukuri ikomoka muri iki gihugu cy'u Burundi mu buryo buri geographique cyangwa se mu buryo geography igaragaza. Ariko perezida Evariste Ndayishimiye we agaragaza yuko ibishoboka byose ngo igihugu cy'u Burundi intego kihaye y'umwaka w'2020 mu by'ukuri ari intego igihugu kihaye kugira ngo kizabe kigeze ku iterambere rirambye
nubwo bwose benshi bagaragaza yuko politike y'uyu mukuru w'igihugu ari politike mu by'ukuri isa naho itazigera iyobora abaturage mu nzira y'iterambere no kugira ngo babe bagera ku iterambere rirambye. Ubwo rero turaza kugaruka mu bitandukanye, tuze kureba ngo muri CNDD-FDD bihagaze bite, tuze gukubitira ku ngabo z'u Burundi ziherutse koherezwa hariya mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo zinyuze ku mupaka wa Kavimvira. Ni hafi ibatayo zigera muri 3 z'abarundi zamaze kugenda zongerwa ku zindi zisanzwe ziherereye mu bice bitandukanye, yaba mu bice bya Bijombo, Mikarati, Mikenke ndetse n'ibindi bice bitandukanye, misozi miremire ya Uvira. Nyuma yuko kandi izi ngabo z'u Burundi zari zimaze iminsi zishinzwa yuko zamaze kugenda zikupira amazi n'umuriro ndetse zinahagarika cyangwa se zigenda zifunga inzira zagezaga abaturage ku kujya guhaha. Ibi byahise bituma habaho gusakirana gukomeye hagati y'ingabo z'u Burundi ndetse na Twirwaneho ziyobowe na General Sematama afatanyije na M23. Rero ibi byose bigakomeza kugenda bigaragaza yuko ingabo z'u Burundi ziri hariya mu burasirazuba bwa Kongo nazo zikomeje kugenda zikora ama operation atandukanye. Ariko nyamuneka nuko Red Tabara nayo ikubitira gatoki ku kandi ivuga yuko gahunda nyamukuru ari gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, bavuga yuko ari ubutegetsi buheza, ari ubutegetsi mu by'ukuri budaha abaturage cyangwa se abenegihugu uburenganzira bungana. Ibi byose bikaba ari ibikorwa bikomeye bikomeje kugenda bitegurwa muri iki gihugu cy'u Burundi. Nibyo reka dutangire rero tubabwire yuko nyuma yuko nyene icubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye ku itariki ya 15 ubwo yagiriraga uruzinduko rukomeye kwa mugenzi we cyangwa se ku gihugu kibanye ari cyo gihugu cya Kongo mu nama ya ICGR cyangwa se inama y'ubukungu bw'ibihugu by'akarere ka Afrika y'Uburasirazuba ndetse na Afrika y'Amajyepfo. Iyi nama biravugwa yuko yarangiye cyangwa se iri burangire uyu munsi, ndetse Perezida Evariste Ndayishimiye akaba aribwo agomba kuba yagaruka mu gihugu cy'u Burundi. Biravugwa yuko rero ibintu bitoroshye kandi bitari buze kugenda byoroha muri CNDD-FDD, bamwe bigaragara yuko batumvikana na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubu biravugwa yuko Evariste Ndayishimiye umwe mu bagabo b'inkoramutima ze agaragaza ari Reverien Ndikuriyo, ariko we no bita Ndakugarika cyangwa se uyu mugabo mu by'ukuri umushikiranganje mukuru cyangwa se Minisitiri w'Intebe, uyu ngira ngo musanzwe mu muzi ni Ndakugarika, niryo zina ryiwe amenyereweho nk'agasirino bamwitiriye. Ariko mu by'ukuri uyu mugabo we mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda anenga icyemezo gikomeye cya Perezida Evariste Ndayishimiye kuba adahereza umwanya ndetse nganumve uwo bita Prime Niyongabo kuyobora iki gisirikare cy'u Burundi. Mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda agaragaza yuko ari gukora amavugurura adasanzwe. Ariko nanone mu bice bitandukanye cyangwa se muri iki gihugu cy'u Burundi mu bice bitandukanye cyangwa mu ntara zitandukanye niko harimo haragenda haba recruitment cyangwa se kurokirita abasirikare bagomba kwitabira igisirikare cyangwa se urwego rwo kwivuna abansi nk'uko mu gihugu mu rurimi rw'ikirundi babivuga. Uwo bita Gaspard Baratuza nk'umuvugizi w'ingabo z'igisirikare cy'u Burundi we yamaze kugenda agaragaza yuko igihugu ngo kirimo kirarokirita rumwe mu rubyiruko rufite rw'incabwenge rugomba kuba bagenda bafasha igisirikare cya leta FDNB kuba cyakomeza kugenda kiyubaka ndetse kikaba cyakomeza kugenda kibona ingufu zo guhangana n'umwanzi nk'uko bo bakomeza kugenda babivuga. Tugarutse ku kijyanye n'igitoro, nacyo ni igikomeye cyane cyangwa se ni bimwe mu bigaragaza yuko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye nabwo butari buza kugenda bworoherwa kubera iyi pressure y'igitoro. Igitoro cyangwa se petrole muri iki gihugu cy'u Burundi yakomeje kugenda iba ikibazo mu buryo bukomeye cyane guhera mu mwaka wa 2022 ubwo ibiciro byadugaga cyangwa se byazamukaga, ndetse bikagaragaza yuko umwimbo mu bijyanye n'ubucuruzi nawo wakomeje kugenda ugwa hasi kugira ngo igihugu kibone amafaranga cyangwa se amahera yo kwifashisha mu kugura ibitoro mu bihugu bitandukanye. Ibi rero byamaze kugenda bigaragaza yuko aya mabuye y'agaciro mu gihe yaba amaze kugenda agurishwa azagenda yifashishwa mu bisata bitandukanye, birimo mu bijyanye mu kubaka igisirikare, birimo mu kwihaza mu bijyanye n'amavuta na petroli, nk'uko iki gihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye cyakomeje kugenda gihura n'ibibazo bijyanye na gaze na petroli. Ibi rero Perezida Evariste Ndayishimiye we akomeza kugenda agaragariza abanyagihugu yuko nta
mwiryane ugomba kuba wabarangwamo kubera yuko ubutunzi bwose buzava muri aya mabuye y'agaciro cyangwa se muri ubutare bukomeje kugenda bugurishwa hirya no hino ku isi, bwose bugomba kuzaza bugakusanywa, bwose bugakorera cyangwa se bugakoreshwa ku neza y'abenegihugu b'igihugu cy'u Burundi. Nubwo bwose bavuga yuko uyu mukuru w'igihugu ngo yaba akomeje kuba aya mabuye y'agaciro ngo ashobora kuba ari kuyagurisha mu buryo abanyagihugu bose batazabasha kuba bakibonamo. Perezida Evariste Ndayishimiye we mu bihe bitandukanye akomeza kugenda agaragariza abarundi yuko bashonje bahishiwe, nubwo bwose hari bamwe mu barundi batumvikana nawe, by'umwihariko n'abaturage mu by'ukuri bakomeje kugenda ngo bamenekanishwa cyangwa se bakomeje kugenda bakurwa mu byabo n'imbonerakure, bavuga yuko ari urubyiruko rwitwara gisirikare ariko rushingiye ku ishyaka rya CNDD FDD. Ibi rero bikahita bituma bamwe mu baturage b'igihugu cy'u Burundi batajya bumva politike y'uyu muyobozi w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, nubwo bwose abandi bo bagaragaza yuko ari umwe mu bayobozi b'impinduramatwara, kuko ku buyobozi bwe hari amavugurura akomeye yagiye akorwa. Icyambere, ku buyobozi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye nibwo habonetse ikoranabuhanga ryo kuba ryakifashisha mu gucukura aya mabuye y'agaciro. Sibyo kandi ku buyobozi bw'uyu mukuru w'igihugu ni nabwo igihugu cy'u Burundi ngo kimaze igihe mu by'ukuri kigenda gisugira kinasagamba n'umutekano imbere mu gihugu ukaba ukomeje kugenda witwara neza, kuko mu bihe bitandukanye by'umwihariko ku butegetsi cyangwa se ku ngoma ya Petero Nkurunziza, uyu nguyu ngira ngo ni perezida ucyuye igihe cyangwa se perezida ucyuye witabye Imana cyangwa se nyakwigendera nyiri cyubahiro Petero Nkurunziza, we yakomezaga kugenda ashegeshwa bikomeye. Mu byibuke neza yuko aribwo Red Tabara yagabaga ibitero mu bihe bitandukanye. Sibyo kandi nabwo mwumvishe kudeta ikomeye yari yateguwe na General Niyombare ariko igapfuba. Ni nabwo ngira ngo formation y'iyi Red Tabara yahise igira ingufu cyane ikajya mu mashyamba ya Kongo ikagaragaza yuko yiteguye guhangana n'ubutegetsi bw'Igitega. Ni nabwo ubutegetsi bwakuwe cyangwa se inzego nkuru z'ubutegetsi, umurwa mukuru wakuwe i Bujumbura ushyirwa Igitega nk'umurwa w'ubutegetsi. Ibi byose rero ni amavugurura akomeye akomeje kugenda akorwa na Evariste Ndayishimiye, ariko bamwe mu baturage baravuga bati uyu Evariste Ndayishimiye mu gihe yakomeza kugenda ahabwa ububasha n'ubushobozi azayobora iki gihugu. Abandi bakavuga bati ni umwe mu bantu bazasubiza inyuma abarundi, by'umwihariko mu kijyanye na diplomasi, banashingiye ku kuba ibihugu bibanye yaba igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi batavuga rumwe, ndetse n'imipaka ikaba igiye kumara hafi imyaka 2 yugariwe. Ibi bikagaragaza yuko rero ku kijyanye n'iterambere n'ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi, yaba igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, hazindutse iki cyangwa hari iki. Turahita duhera muri South Kivu cyangwa se Kivu y'Amajyepfo, turebe ibitero bikomeye cyane FARDC na Wazalendo bamaze iminsi bagaba mu bice bya Mikenke. No ku munsi w'ejo imirwano yabaye imirwano, ndetse no muri iki gitondo amakuru twakiriye nuko bivuga yuko hazindukiye imirwano ikomeye, bivuga yuko FARDC ikomeje kugenda igaba ibitero ishaka gusenya ibirindiro bya 23 byose aho biherereye, yaba muri teritwari zitandukanye zo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Turaza kugaruka muri izo ngingo turebe ngo mu masaha agera ku 8 bimeze bite ibitero bimaze iminsi byibasira izi nyeshyamba za 23, aho turaza kugenda tureba ngo bihagaze bite, tuhite dukubitira nanone mu bindi bice tubabwire yuko 23 yamaze kugaragaza yuko yinubiye amasezerano ya Doha, cyangwa se yamaze kutanyurwa n'ibyaje kugenda biva mu masezerano y'Doha muri Katari. Biravugwa yuko rero ku itariki ya 16 Ugushyingo umwaka wa 2025 nibwo 23 yamaze kugenda itangaza yuko aya masezerano mashya yasinyiwe iDoha muri Katari hagati ya leta ya Kinshasa ndetse na 23 ngo nta bushobozi afite bwo guhagarika intambara ukurikije uburyo yabogamye. Ibyo ni byaje kugenda bitangazwa na 23. Turaza kongera dukubite mu bindi bice bitandukanye, tugaruke mu bice bya Bukumbirwa muri teritwari ya Warikari, tugaruke mu bice bya Ikobo. Aho hose turaza kugenda tureba ngo mu ijoro ryo kuwa gatandatu, ubwo ni ku munsi w'ejo rishyira ku cyumweru, biravuga yuko rwose imirwano yabaye imirwano, ndetse imirwano ikaze yaje kumvikana hafi y'umugezi wa Bukumbirwa mu murenge cyangwa se mu bice itandukanye, harimo agace ka Ikobo muri teritwari ya Warikare. Ibyo byose turaza kugenda tureba ngo ibirindiro bya 23 naho byararashwe. Turaza kureba ku kijyanye n'abaturage bivuga yuko
yuko bakomeje kugenda bahunga ibyabo kubera iyi mirwano bitewe n'urusaku rw'imbunda nini ndetse n'intoya bimaze iminsi bibasakuriza, byatumye bafata icyemezo cyo kwimuka biriya bice bya Ikobo ndetse na Ishasha, by'umwihariko mu bice bikomeje kugenda biberamo imirwano. Inshuti bavandimwe, ngira ngo murabizi neza yuko ibyacu ni amakuru. Ibyacu ni amakuru tuba tugomba kuza tubenforma tubabwira ngo bihagaze bite. Tukiri aho ngaho mudukundire tuza kugaruka ku zindi ngingo zitandukanye, aho bivuga yuko rwose abarwanyi ba M23 bamaze iminsi bahanganira mu bice bya Kivu y'Amajyepfo byaba byamaze kugenda bigaragaza yuko Wazalendo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa babo bose, harimo FDNB, harimo abacancuro, harimo Wazalendo, harimo n'abandi bose babatera inkunga, bamaze gufata icyemezo gikomeye cyane icyo gufunga inzira zitanga umusada cyangwa se supply route za M23, by'umwihariko mu bice bitandukanye. Byamaze kugenda bitangazwa yuko Wazalendo bamaze kwipanga akazi gakomeye cyane, by'umwihariko abo bita Wazalendo zo kwa Guido Shimirai, Wazalendo zo kwa Makanaki, Wazalendo zitandukanye ziyobowe n'abagabo bamaze kugenda bagira amazina muri uru rugamba, by'umwihariko bayobora ibitero bya Wazalendo, nibo bamaze kugenda bagaragaza yuko batazongera guhangana na M23, by'umwihariko gahunda nyamukuru bafite ngari kujya babategera mu nzira, bakaba babasha gufunga inzira zigeza bimwe mu by'ingenzi abasirikare ku mirongo y'imbere ku rugamba bakeneye. Ibyo ni bimwe mu byemezo bikomeye byamaze kugenda bifatwa, by'umwihariko na coalition ya FARDC muri rusange. Nibyo turaza gukubitira mu bice bitandukanye, turebe agace ka Curuwe, turebe agace ka Ruhago, turebe Kabare centre, turebe ibikomeje kugenda bivugwa. Biravuga yuko Kabare centre yaba yamaze kugenda ngifatwa na Wazalendo ndetse na FARDC. Biravuga yuko kandi hari ibindi bice bigiye bitandukanye muri teritwari ya Rubero nabyo bikomeje kugenda biberamo imirwano. Turaza kugenda tureba ngo ku kibuga cy'indege cya Kavumu ho bihagaze bite, ku kibuga cy'indege cya Goma ho biravugwa bite, aho bivugwa yuko iki kibuga cy'indege cya Goma cyamaze gushyirwa muri target yuko cyaba kigiye gufungurwa, by'umwihariko kubera ibikorwa by'ubutabazi. Ni ikibuga cy'indege kigiye kumara hafi umwaka gifunze nyuma yuko umujyi wa Goma ugiye mu maboko y'inyeshyamba za M23. Uyu mujyi wa Goma mu by'ukuri nawo urimo urakomeza kugenda ushyirwa mu majwi cyane cyane Kinshasa. Baravuga bati twebwe ntago twajya mu nzira y'ibiganiro mu gihe ibice biri strategique birimo Bukavu, birimo Goma, byose bigifitwe n'inyeshyamba za M23, kandi mu by'ukuri ngo bakabaye babanza gutanga ibice byose bigaruriye, noneho ibikaba byahita bituma amasezerano mu by'ukuri y'amahoro ngagenda agerwaho. Ariko nyamuneka nuko nizi nyeshyamba za M23 ibyo ngibyo bitabareba ndetse nta nubwo banabikozwa. Ikimenyimenyi nuko bamaze kugenda bashinga inzego zikomeye, yaba inzego z'umutekano, inzego z'ubutabera ndetse n'izindi nzego zitandukanye, aho ubu M23 bamaze kugenda ikora igipolisi. M23 igiye gushyiraho inkiko. M23 yamaze kugenda ishyiraho abayobozi batandukanye, guhera ku muyobozi w'intara kurinda ugera ku muyobozi wa groupement cyangwa se cyangwa se icyo twakita nk'umudugudu. Ibyo byose rero ni ibikorwa bikomeye bigaragaza yuko mu gihe M23 batakihutisha ibikorwa bitandukanye byo kuba mu by'ukuri habaho ugusinya amasezerano y'amahoro, hashobora kuzarangira habaye balkanization cyangwa se kwiyomekaho ibice, by'umwihariko bikaba byakigenga nk'uko amakuru dukomeza kugenda tubona abitangaza. Nibyo reka turebe rero ibi bitero FARDC na Wazalendo bamaze imisi bagaba mu Mikenke, aho bivuga yuko mu masaha agera ku 8 amasaha agera kuri 2 z'ijoro rishyira by'umwihariko ku itariki ya 17 Ugushyingo, nibwo bivuga yuko ingabo za FARDC zifashishije Wazalendo zakoze igitero gitunguranye kuri M23 mu bice bya Mikenke ndetse no mu bice bya Minembwe muri rusange. FARDC biravuga yuko yakoreshejemo drone mu buryo budasanzwe ndetse ibombarda ahari abarwanyi ba M23, nubwo M23 nayo yavuze yuko ku munsi wari wabanje yari yagabye igitero ndetse inahitana Abazalendo benshi, by'umwihariko mu birindiro byabo biherereye mu bice bya Mikarati, Mikenke ndetse n'ahandi hatandukanye ho mu misozi miremire y'Imunembwe. Mikenke kandi biravuga yuko yakomeje kugenda igabwaho ibitero, inzu zimwe na zimwe z'abaturage zigenda zitwikwa, ndetse kandi biravuga yuko hari abamaze kugenda bahasiga ubuzima nubwo bwose umubare utaragenda umenyekana. Iki gitero kandi biravuga yuko cyakurikiwe no gushaka cyangwa se no kwataka
rukomeye kwa M23 ndetse bikavuga yuko agace ka Pweziro mu Mikarati Kigazura ndetse n'agace ka Marunde Kipupu Rugezi ndetse na Mukoko byose bigana mu Minembwe bivuga yuko aho hose hari kugenda habera imirwano ikomeye ndetse M23 irakubitira gatoki ku kandi kukurimbura abazarendo kuko mu bihe bitandukanye nibo bakomeje kugenda babagabaho ibitero ndetse ibitero byabo bikagenda bibagiraho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ubutumwa kandi bw'igisirikare cya leta ya Kongo nuko bamaze kugenda batangaza mu by'ukuri yuko ngo bagomba kwirukana umwanzi nkuko bo bakomeza kugenda babigaragaza nubwo bwose M23 yo ivuga yuko nta nagace na kamwe bari bamburwa ndetse ko batanateze kuzakabambura kubera yuko ubushobozi bafite ntago ari ubwo kuba bakamburwa ibice n'ingabo za leta. Muri Nord Kivu naho intambara biravuga yuko yasubukuye nyuma y'amasezerano ya Doha nubwo bwose amasezerano yo guhagarika imirwano yasinyiwe i Doha muri Katari ku itariki ya 14 Ugushyingo umwaka 2025. Intambara biravuga yuko yasubukuye mu masaha atarenze agera kuri 28 nyuma yo kuyasinya ndetse mu turere twa Masisi no muri Warikare. Masisi Nyamaboko biravuga yuko ako gace rwose ibintu bikomeje kugenda biba ibindi ni bivugwa yuko imirwano ikomeye nyuma y'ifatwa rya Kazinga ahantu hafitiye agaciro mu bya gisirikare. Ngira ngo murabizi neza ko tumaze imisi tubabwira amakuru yo mu gace ka Kazinga tayari yamaze kugenda iba foreign mu maboko y'ingabo za leta ya Kongo. Ingabo n'imitwe y'inyeshyamba bivuga yuko yamaze kugenda ngo yimukira mu bice bitandukanye bituma abaturage bakomeza kugenda bahunga amazu niyo akomeza kugenda ahagendera ndetse n'abaturage mu bice bimwe na bimwe bakomeza kugenda bahunga ibyabo kubera iyi ntambara. Turagaruka muri Warikare mu gace ka Ikobo bivuga yuko mu ijoro ryakurikiyeho rwose mu mujyi wa Bukumbirwa imirwano yasubukuye abaturage nabo bakomeje kugenda bahunga muri ibyo bice. Abayobozi baho bavuga yuko mu by'ukuri ikibazo cy'ubutabazi ari cyo kibazo bafite kubera yuko mu by'ukuri indege za leta ya Kongo zakomeje kugenda zibasenyera mu buryo budasanzwe. Nshuti bavandimwe